الوارثين. ثم أما بعد، قال لي خشكو برا البراهيه في مش خدي تعالى أو رب العالمين مودي بابت موك السكارت ما وهر كسك حق السر مهبي تم دعابو بكين يا ربي تهمياش أهل رحمة حسب بكي يا ربي دفي جياني دا جيانك خوش وراحت وبختور برسقه هميا بكي يا ربي نساخه ما تبزيترين وقت شفا وسلامتي بو فريكي يا ربي مريمة برحمة خلق بكي أهلي بحشت حسب بكي جيرانيا محمد صلى الله عليه وسلم فرسقه بكي يا ربي هركسك برا فريكا كخرت ولارو خار شبيتن يا ربي تو برحمة خب زغرين يبارك راس يا ربي تو مو عيالي ما إيمان البردلي ما شرين بك ما بكي برايت إيك برايت إيمانك وام الدنيا دا وقيامتي دا مفاجئ ببينن قال لي خشكو برا بري ام دست خطبه بكين بس عندك تبين يد بسيط بو خطبه قال لي جارة مثلا أبيت هيت مزجفتي دا عند بسيار وسطينا كنت تايبة سد نفيجا خطبة أبيت هيت مزجفتي بس حق تحية المسجد يا هاي يعني أكاد بيتت مزجفتي وتحية المسجد نكر بتحية المسجد دي كتن ودرين تخوره عندك جارة عندك دهنت مزجفتي و وقت إمام أن خطيب دست خطبة خد كد إيش بلي تحية المسجد تحقق شنو في جدي ترنينه يعني تنشي سنته بكي نه وقت سنته آن بري إمام بشيت سر من بري سنته هندي تو بخد كي درسته آن پشتی هنگی بخوا بکه بس وقتی خطبه دا او سنته که تو بکه جیا قابل نینه یا باطله چکو نه وقتی ویش بلی تحیت المسجد او سنته توی وقتی دا يعني تو زحمت بی وشتناه تقابل کرن بلکه تقولنها چکو تو هندك ديجي ازعاج كيودي هر هو صفت نفيجه وقت راد بنا نفيجه صفت خو ناچه بيت ما بيناته وحوالته فراغ هبن يعني دو مروف چنت ما بيناته وحوالته آن مروفك يعني تبت ملت مروفي بگينه ايك جا صف جنكابن آني الظلام آبن ناچه بيت صف اولي تمام نبي تو دست صف دوه بكي تفت صف اولي تمام بيشني صف دوه دست بي بكن ناچه بیت وقتی خود بشنی تو تلفن خاص حكي تكست مسج آن ایمیلا چکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بشن و من لعب بالحصى فقد لغى افرو که حصا و دارو بارنینن تلفونه وقتی تو تلفن خا یاد که وقتی نویجه او معناوه تو آخفتی هر وی گفت که نویجاته بطال بود تکست مسج آن سحکه تشتکی نت وقتی خود بیدا بری هنگی پشتی هنگی تو چید که بس وقتی خود بیدا نیاد درسته الگلی کدو آخفتن گلی جاره دی سحکه دو منوف چونه بر اویدیا ایک توی گاف که داشنی دی بیراوی هیت صحبت آبو ایکودود کرد توی گاف که دا صحبت آخفتن تو وقتی خود بیدا گل امام چو سر من بره وی گاف که آخفتن حرامت بید حتی نویش خلاص بید جنگ بید ظلام بید مادم تو هاتی اتمزگفتی داد انیتا تا خطبه اوان تشنا انشاءالله چاوه هوا لی بیتن دا خیر هوا کم نبیتن آن او نویجشته نچیتن بلاش چه اجرتا و بتجینه نکرنه انشاءالله رب العالمين بري مهم يبدأ هدايتين افريكي قال خشكو برا القل آياتك قرآن رب العالمين سورة التحريم دا آياتها الشاشة غازي كتا أهل إيمانه بجيت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دي تعالى قازيت كتا أهل إيمانت بيشتهر كسي خدان بيرو باور خو او الجار خوب پارزه پشتی هنگی مال و عیالت خوب پارزه قو انفسکم و اهلیکم خو و مال و عیالت خوب پارزه چه پارزه نارا اش آگره کی وقودها الناس والحجاره او آگره بچه خوش بید مروف و برا يعني ويه هزرب که آگره کی وصا بر بیت پلت وی آگری تو هزر بکه او چند آگره که دجواره حتی ول برید کد بر بیتا پلک تیدا و او مروف دبنه وکیشینا دارا آنگازه کوی آگری پی خوش بکن عليها ملائكة غلاظ شداد حرست و هندك ملائكة خود تعالى چی کنین لا يعصون الله ما امرهم جسم وان بس خود تعالى زاندیه چاویه
و امر خودی تعالی بجه امر خودی تعالی ناش کنن لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون. رب العالمین بو چی مل هندی آگدار کرد و بو چی بشته ما خو مال و عیالت خواب پارزن. اولا خودی تعالی امت خلقیت کن في دنیای دا یگوت یا ما اف دنیای جه امتحانه جه تسته اكو انسان چی دوید تسته که بکت امتحانه که بکتن خود برهف کرد دا وقتی چی تتویری دا بزانی دی چاوا جابت خودتن. اگر تو خوب برهف نکی و بچیت ناف دا تو چه درجه نا اینی تو سرکفتینی نا اینی توی تسته دا توی امتحانه دا سرکفتینی بینی تو خواه آماده بکی. رب العالمین یگوت یمه توی دنیای دا جه امتحانه دی امتحان بتهیت کرنه هشیار بی باش بزانه دی چاوا جابت خواه بده چکو وقتی رجا قیامت هید خودی تعالی حق و حسیبا دل گلمکت کامد وی دنیای دا چی کرد. جاجبن هندی اسلام گلک گرینگی دا وانتشتا رب العالمین ات قرآن دا رسحکی چند امر و نهی المد که توک انسان بشتته هشیار بی فلان تش حرام نکه فلان تش خراب نکه اخلاق و روشت و ادبی باش بشتمه بکه بشتمه دزیه نکد بشتمه کفری نکد بشتمه والعیاذ بالله تعدایل نامیسا کسی که نکه غدر نکه دروی نکه مال حرام نخو بالمقابل بيجي تشول كخو زحمت ده بيجي شيرت ونصيحة عليك بيجي رازقوبة بيجي تندوري نبا يعني همي تشتي باش نشامده وتشتي خراب مجدة باش دا إنسان بسلمان آوا بكت ياش هميا گرنگتر خودي تعالى بري همي تشتا توحيد الدف مروفي ترزكتن كو مروفي بيرو باور درست بخودي تعالى هبن بزانید خالقه که هی اف خالقه دی حق و حسیب الگلته کتن اف خالقه بحشت و جهنم تشکرین اف خالقه اف دنیای بوتدانان جه امتحانه اف خالقه رزق تدد اف خالقه اف علمه و اف زانینه ده اف خالقه اف کونه همی بوتا مسقر کرد و چه کرد جاش او تشتاخرکه ده اف انسانه درست ببیتن بشتینگه اف انسان ابتنی ناجید توید خیزانک هبید اوی خیزانه جی خودی تعالی نشامه داد سر چه بنما ام آوا بکن چه اساس بوی خیزانه بدانین که سروی پیت آوا کرن اف خیزانت نفکو ملگه داجید اجبر هندی گلی خشکو برا وکی خلقه که دائره که توی الگل زفری او انسان القلوي خيزانه القلوي كمالجه يعني انسان ابتنك والفرد واسره كمال وخيزانه ومجتمع كمالجه او تداجي همي تاثير المروفيت يعني او فرد او انسان يعني هذه كشمه وقت عيال خدي تعالى دته وما ظن بيتنسكي ده عمري بيت 5 سال 6 سال تو دفركه مدرسه دي تاثير خواه بيت دی چیت شولی دل شولی تأثیر له بیتن دی حوالو هوگر هبن حوالو دوز دی هبن حوالو دوز دی تأثیر لیکن او شارعیتی دات هی تو چی تو حوالا بخاطر تأثیر لیتی تکنه او جهت چیت مثلا هکه جمعه چیت ریاضت دب کت هکه هندک جهت دی ترن چیت او جهمی تأثیر لوی بچیکی تنکنه یعنی برخدی او خیزان یا تأثیرت کرد او فرد بتنه تأثیر الوان خیزانات کرد او کومالگه یا تأثیر الوی یعنی همه الگلی کدوت مرتبطن پیک ود گیری داینه تو نشی جیگ وکی جبر هنده اگر مدویت ام همی سر ریکه که راست و درست رابین کافی نین از بتنه باش بم تو ویت اس مالا خاجی چیکم و بس نین مالا مبتنه جیا باش بید تو ویت مال دیجید باش بن چکو كره منو كتشا منو جنكا منو اسم محتاجي ما بيتفيب مروفا هنا ام تيكل يلقل بكين هاتنو چون يلقل كدو بكين دي يلقل كدو شول كين دي خزماين يلقل كدو افتش خير تفيت مش كمالگه خير يا آماده بيتو يا حاضر بيتن وخو برفوان باشيا وبتن اجبر هندي قال خشكو برا قال كافر ام همي شاف دریا اکدوب که اینو سحکینه چی تشتی بکین یه باشه طبعا اگر افروکه از بحث هندید کم گلکا احتمال گلکاش ما آگیجه هبیتان آگیجه نبیت سزانم بس
راستی بری دو روژا برادرکی بو من ورقه فرای کرد یا MMPS او ورقه بودی بابا فرای کرد المدرسه کو سایم بکن گوتی سیده و از دی کره خواب بما کندرگاردن یعنی عمری 5 ساله گوتی سحکی لیست که تشتا یه نشاد دن که تدویت آنت نوید احتمال اگه لکاش ما اگه ما بچی که وی عمری نبیتن مدرسه بری 20 ساله وکی مدرسه افرونینه او مدرسه ازو اویل عمری من چوینه وکی مدرسه افرونینه او ما مستایت وقتی مدا چاوی خود دامه وکی بابکی سحکرمه و ام عیالوی و خمش مدخار چاو درسا که چه درس اوی نشامد دا وصا اخلاق و روشت و ادب جی نشامد دا افریکا مدرسه وسطانینه گلک تشتی تیدات هیتا گوتن بو عیالت مهر ما آگیج اگر مروف آگیج لی نبیتن لوا خودی تعبیش قو انفسکم و اهلیکم خو مالا خواه پارزه ستاره بکه سحکی چه تشتی رخو دورتوی چه تشت تأثیری لید کتن آهاج هندی افریقیا سحکی مجتمع برفکیری و یه چیتن سحکی المدرسه سحکی عیال خواه چه بوته تا گوتن برادر گوتی والله کرمن هشتانه چوی مدرسه جی ید بیجیت من حواله که هی از او حوالت ایک ودونه یت رینبو يعني قوس قزح يعني او شارتا LGBTQ يا تشد بيجنا بستو نوزا چند حرفت بو مدانان دين الجلي امريكا اوان تشتا بچي كي المدرسه فيل بيت او ليست اوان تشتا خركات بين نشا بچي كي 5 سالي بدن بچي كي 5 سالي gender issue identity و sexual things انسان اصلا شرم كت والله اوي ليست بخينيتن داشني نشا بچي كي 5 سالي بدن سبب اگر يعني اوه تأثير الكمالجه خركت هتكرني لوا ادبيجم جلا كافره دا اس خو پارزم و مالك درس چيكم و پارزم كمالجه همي ديتا پاراستن بس هر اكيش ما اگر تقصيرية دا بك تأثير دي المهمية كتن و امهمي دي ضريبا هندي دي و اف كمالجه خرك يجي دي ضريبا هندي دي جبن هندي سحكي وقت خود تعالى لوط عليه السلام بوی قومی فری کرد کو او فاحشات کرد وقتی گهشتینه حد کی یدی چه گهورین تیدا نهاتا کرنه اینا چه گوتی اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون مادام القلب وكي منابن بلا القلب نبن افريكا وانا دويت والما بك ان وكي وان بين انت بيت نجين تفيت تنفيت دويت تشتيني شعيالات افريكا دي بشتتا برخصات صباحي دوز بدي بشتتا وكي تشاوى math و language و chemistry و biology او درس بيجني المدرسة تشاوى اوان بيجني دي بشتتا ام دي فيجي بيجيني اگر زي انسان حركي نكت والديف دا نچيد وخميجي نخوتن ويوتر خرابتره اجبر هندي قالي خشكو برا خودي تعالى هرزي امري بسلمانا و ايمان دارا يكري يقول يا الذين امنوا قو انفسكم خو مالا خب پارزن چوكو ايكش وان تشتا او ديف مروفي دات مينن ولد صالح يدعو له ذريتك باش كي چاتا بيت كريتا بيت يد باش بن ديف تدا بردوام بن سروي طاعتي وعبادتي بردوام بن سر باشيه وقنجيه اگر من عيالي خوش دستا اگر والمنكر عيالي من تأثير الويجي نكر نفيت منش دستت من دركتن يعني او خيرا بردوام بو من ناهد دا او خيرا بردوام به تفيت الزحمة بم تفيت اسكار بكم يعني شاوى او يعني او احصائيات او كيف اخذ بيجن ام 20 الصدينه 10 الصدينه كاشند الصدينه او ديوان اريشوانه بس چند تكمل جهدا بن ميجوريتي او كسن او تويت اشتقابين ناكن بوچي سرمته تفرض كرن كي دستي دايه بس اگر ازوتو شول نكين سر هندي دي حقي ما فوت دي حقي وان هيت چسباندن وقتی ازوتو جیل حقی خوا نگرهین حق عیال خوا ما في عیال خوا نگرهین دی اوان تشتاخره که کنه سریده اش هندی گلی خشکو برا گله کافره وک مسلمان ام همیل خواهشیار بین ما و عیالت خواهشیار بین
بزانین وقتی وان بچه تجی کن چگو اگر ونه کن صبحی ام همید زریبا هنده دی عیاله ما دی بدن قربانیتی وان هزرو بیرا و دیج دست دین و اگر دی بین ام لو خدي تعالى بيقوا أنفسكم وأهليكم شكوتو مسؤولي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أم همي بربرسين شوي عيالي خدي تعالى دايما إمانة الدفمة أمد بربرسين كأم حقيوام درستاي رادبين آن وقت تول جهك وصابي مؤسسك دابي تو بربرسي تتش بوان زاروك بچيكا پیدا كريه آن اگر نه خدي تعالى حق حسيبا دل قلت كتن شن دي قلي خشكو برا نه بس از ديكم و از بابم و خدي تعالى او عيال و او ذريات بلاش ندهت امتحانه نوعك امتحانه يبتد تو در حقيوان دا رادبي آن تربيت و پرورده کرنه پی رادبي آن متابعه هندید کی المدرسه چه بویت هیتا گوتن و چه نگوتن آن نه شبه هندی خودی تعالی بجیتن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون خودی تعالی حاشا لله قانون یادانان دی اگر توی مصلح بی کافی نی توی صالح بی برخده انسان صالح یعنی باش او بکر خود هید باشی بو خود کرد از دی بخواه نویجا کم دی روژیا گرم دی زکات دم دی خیرا کم دی مزگفت آوا کم دی مدرسه چه کم قسطا چه کم از فایده خود کم از صالحم از بخواه باشم خودی تعالی بحثی وینا کرد یه بحث مصلحید کرد چکو او شو لبزه اوه کومالگه چاکسازیت دا اب بلاوت کرد اوه اصلاحت ناف خلکی داد کرد اوه ریکت خلت ناف خلکی دا راد کتن و تشت درستت اینتت ناف کومالگه دا اجبرین ده اگر ام مصلح بین ام چاکساز بین ام محاوله بکن کومالگه پاقش بکن خودی تعالی بجیتن اوه ود کن خودی تعالی و نابت هلاکته بس اگر و نکن اریدی کمت چکو کسنی نه اصلاحه بکد کسنی نه قنجیه بکد کسنی نه بشته انسان خلط را وسطه اوه غلطه کسنی نبیشتی تشتی خراب را وسطه و یا خرابه هکو ام وصانه بین دی خرابی بلاوه بیتن لو خودی تعالی وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ابد حاشا خودی تعالی ظلم لبکتو بتن و اهلها مصلحون اگر بس اصلاح بس اگر اصلاح نکن تو چند صالح بی بخواب خواد تو بکر خوته او کافینینه تیوید تو بکر کومالگه پی تیوید تو بکر ملتی پی تفيد تبكير رفندا خو جاليا خبه تفيد تبكير خلقي خبه وهول بدي نبدا چاكسازيه بكي اوه قافي خدي تعالى منابت علاكته هر خراب يكات ناف مداد درس بيت معناه ما تقصيرك هاي وكمالجه ما تقصيرتين ما كيماسيتين لو او تشتت ما بين مداد چد بيت تفيد ليب جرهين الكيرينا او كيماسي او عيب قصيري وانا چيكين دابشین برف باشتر و بچین لو اگلی خشکو برا وکی مو گوتی تو وقت مدرسه و مال و حتی کولانه ویت امتدارات و همین خلقی باخلاق و یب ادب و اگر ایکی تشتکی خلط شدید با نت خونت گفت حتی گوته با بیت دابشته تکره من افتشتی خلط و نکه که چا من ونکه و یا عیب شرمه راست ود بو افریقی او تشخر نینه او ما مستوى المدرسة راتب خبر جريتن مجموعة كcurriculum ما يبويت هيتن يوانا نشا بچي كده چليت هيت بوي نخمه يتبيج نوان تشتاب بيجه اگر ام نرى وصينو سحكيني كا او چه تشتت هيتن ويقف كي عيالي مبنى قربان هنده بيتا اگر هنده كو ام ضريبه هنده بدينو عيالي مكو خيرت مدي في مدى نهن لو اقل لي خشكو برا قل كافره طيبتني كا دسبيكا صالة دراسية او حفتية كا تقريبا بچيك چنه مدرسة هول بدل قل عيالي خاري نخاري وقتي كي بوچيكا القل كوري خاو كي چا خاري نخاري بجا كوري من ولدتو افريكا فيلي چو بوي نبیجم گلک جلال بیجه ها کره من افریقا چه بیشتر تا گلک باش یعنی چی؟ تا چیزی نزانی بس بیجه ولی افریقا تو فعلی چی تشتینی بوی؟ چی تش بود هاتا گوتن المدرسه دا؟ اری افریقا هر ما مستایت او بون آن ایکیدی هات احتمالا میوان اکی بینن بود بو بچی که بحث موضوع اکی تایبت بکرد
چه تشتيني تو فيل بوي افروكا كابو من بحث تشتكيني بك تو افروكا فيل يعني ولا كبدا اخفتن بزانا كي هاتت مدرسه دا كي تشتكو تعيالته چه تشفيل كير بحثي چه تشتي غريب بوي هاتا كرني اوان تشتي خركا دابزاني چل مدرسه تيتا كرني قالك باشا تو او مدرسه عيالته دا تو بچي فالنتيريه دا بكي مثلا دا خازه هندید كان كيشت فالنتير بيت بيت هاري كاريه تندك تشتا دا بكتن هر اول بده توی دا دابینی او جوی کرته و کچاته توی مدرسه دا او جوی چاوه یه باشه یه خرابه تشتی باش تیدا تیتا کرنه تشتی خراب تیدا تیتا کرنه نه پال دلمال و ری نخاره نه خوب وده و بس توی مرتاح بیتا شولب چیدی چکو ضریبه تو عیال خود پیشی والله خوب سیده مانه شانسی من بو خود تعالی حسنه کرمو نه خود تعالی حاشا لله تخلتي كير وشني بوفيجا حاشا لله سبب جيب رب العالمين سبب نرى سبب توبو يتكاري خنكر منو تبدرستاي كاري خنكر لو امي ضريبه دي اگر من اسباب همي بجه انان و او بتشيكريكا كخار ولار بو خاجي كت ويقف كي عذر من هي برانبري خدي تعالى بس اگر من چي نكر بيت ومن بال دابيت وازيف لا نچبم ومن هول ندابيتن ويقف يا زي قلنا باره خلتيا منه و جشبرين دي گلی خشكو برا گله كافر انسان فعل ببيت چكو افروكا دو تشتيت گله كيت گرنگ نشا بچي كي دنت مدرسه دا ايك او موضوعات بأدبية وبأخلاقية وظلام الجل ظلامي واگر بچيك حزب كتن خود تحويل اج ظلامي اج كر بو كتش بو كري يعني افتش تخر يتيتا نشادا يا ديتر كو بيرو باور بخود تعالى نبي يعني سر كفر و الحادت هنا راكرن اگر وان تشتا انسان چاوي خوا ندته و فعل نكتن و هشيار نبيتن دي توشي بلا مصيبتت مازم بي هر هوسا قلي خشكو برام جاليا مسلمان يا كردي بيتان يا مسلمان عام بيت ام دي بحثي يا كردي كين ام دي بيجين ام 15000 ايش 15000 چند تينا مزگفته 500 كاي ديتر هزارت هن كاي ديتر اگر ما جه نبن و مسئولیت ما خرکای تایبت لیدرت جالیه اگر ما جه نبید ام خلکی خالی کم کن اگر همینه هنه مزگفتا ما نتویت ما جهه که دیه بیت ام لیکم کن اگر ام نکن مصلح چیه مصلح يعني توی خلکی چاک سازیت که اگر کیفامه بهت ای که نه مسلمان دهت اویره شهده داد کیفامه خرکا هندی دنیای دهت کیفامه رو بیتید شهده دا کره منو کرهیته ایج دستت مد در کهون که چا منو که چاته ایج دستت مد در کهون ای هوار ما کیش فرتره که چاته و کرهیته مروویته عیالتوان آن ای که غریبش نی مسلمان ببیتن عیالمه ایج دستت مد در کهوید ام نظام مدرسه چیت بیجنی یه چنه چندش وانات مالت تنویجادات کن چندش وان اتینا خود باو چند و چند و چند توید تا چی جهه بید دوانا کم کی اگر همین مزگفته کم نبین دلگیره کم کی اگر تجه نبید کم بی کی جهت هنده چنه پاش که دی گازن در چکی کی شخوابی که لوا خود تعالی رجا قیامت بجید وقفوهم انهم مسئولون براوستینن تحشکی خاطیت کر مزناتیت کر تا مزنا جالیتی بیا تو مزنا بنماله بوی تو مزنا ایجاخه بوی وره تا چی کر بو خلکی خواه تا کی برد باشه و اینا دی چی بیجی خودی خواه روژه حتی تو جابت واب پسیارانه دی پیتا نالون تو برد بحشی و جهنمه و نا چه حتی تو پسیاروان جابوان پسیاراب دی مسئولیت گلکه امانت گلکه توید ام همیت مسئولیت خرابین بزانین چی تشتیفره بو خلکی خواه بکین بزانین چی تشتیفره بو خیزانت خواه بکین که چکرت خواه بکین بریش دستت مبدر کون و پیشمان بین و پیشمانی فایده ناکد چکو روژا قیامتی والله العظیم ام همید را وستین خودی تعالی دی بسیارش مجی کد کامزانی آنه مبوکر آنه جاج بن هندی گله کافره ام همیل خواهشیار بید هیوی امیدت ما اون رب العالمین بری ما هم یابدت هدایت بری ما هم یابدت باشه مشوانا بکت اوید قنجی ساز
اويت مصلح ملتي چاكت كان خلقي خوا چاكت كان شول بو هنده بيكن كو ملت همي برف باشي و بيتن يا ربي هوارا ما توي توب هيتانا ما إيمان بكي الدل ما وذرية وعيالات ما بري ما هم يبدأ باشاش قلنا وخراب يا دير بيخي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا تراصوا اعتدلوا straighten the line fill in the gaps. صفت خراس كالرحمة الودي بابتها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام وأنت السلام تباركت وتعاليت. مزگفت خوش بیرنه که خودت تعالی برکت بیختت مال و عائلت ودا. Do not forget your masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family.